Kesat lingdo jong karat maumang. Kabahap hapok kesnong kat arsnong, kabahap ruh hapok light cross subdivision. Kabalapan long ha ka arpulai telik ujemang, arhaja arpulai, kalalong kesat lingdo kabasong shit, namar ka jingshim banta jong ki kun samla ka tegatan, bak ka jingwan sakhi jong ki spak ngot ki pat ba. Ya kani kesat, lepet ipu iping, da ki jingtem bat ki jingshat tan rai. Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwal Khan wala syak khot sngubha kumukong san ula let ban pen song shit ya ketika shat lekmen Jongka Raj Maumang da ka ba ula yat kejat kumba palat shikanta bat ha ketika sngi layudan langru usordar karaj Maumang uba Arwan Majau u Chairman Kamigalaya Rural Tourism uba Rotel Kongset bat ki katu katne ki rangba snong bat ki sordar. Haba ajingkran hakane kesngi uba Tita Starwal Khan ula ong. Ya ka ke ba ulong shwa man shwa ula bo, ula sedang pat ula seng. Kadai ka deiti ka jongi ban penne bat ban pensa ya ka. Hakane ka jo kesngi la yo ban sakhi ya ka jingple ya ka yeng dorbar. Ka madan syat bat ka pankhana. Kiba ula penyo na ki skim ki bala kot saka khatn reulak bat nalor kini ula ong. Ba unnang pechu shu nang ne shakman halor ki jingdon kam jong kane ka snong. Badai lengba jongpi ba lala ya kaban penpo penpieng ya kani kesni kumba kalong mentah dengan umsim ya kapor namar ba ngasungtu babaro na preng jongpi bidang kwa banisyan henrei ngasukwa ban ong tangkum ni ya ka kabau long shwa man shwa jungi ulabu ulasdang ulaseng kadai ti jungi kilong dien bat penne pensa yaka kani kadai gariti kedustur ke jungi ya kabalabu kerpang bangilong kejaj penriu ke kerpang ru bangidon la kejong ke kolsyor bat ngajuong bakajaj penriu nyutrep ke jungi kadai kejaj penriu kabarus pa haka kolsyo om syam la itu ingi na kidur khmat kitungi henrei la itu ingi na ka ktien ka bangikren na ka kolsyor ka bangidon bat na karukom kengkur kengka ka bangidon
Kani kani kebenta ya ka bangakwa ban keren pedeng jumpi bakum kikun kasih kara kum kacai penriu ngidei ban penne pensa ya kata wala ada kidon kibor kibamut ban pen keladur ya kani keriti kedustur ke bangidon ya kani ka korsyur ke bangidon ya ka rukom kengkur kengka ke bangidon ngasngau bakum kacai penriu ngidei ban ya teli mlan ban penne pensa ya kata tina kaliang kecunga kumukli du cung ka district council ngakit bok kirwiang ngakerku kurdo ya karaj hi barokawe bakum laong kinong keren hakmat tung ini ay beteng ban penne pensa ya kani ka kolsyur ka bangidon nakaliang kecunga kumnong mikmat babi kipai ba pila pensyat ya kani kelengkor watang kumu MDC ru henry ngan yai tre ngan yai kentiu ya karoi kapar ngan yai kentiu ya kariti kedustur ya karukom kengkor kengka ya kiwei pat kibenta kibedei barkasnong barkarat hi barokowe tengah sukumen ru hakani kasni panakaliang kasnong kila penbaj ya kabang inyo ban pli yakini ki skim kiba nakaliang kajonga kumu MDC ngalano ngalaai hakani kasnong kajongpi kata kalong kayin dorbar kapag kasnong hi kala amnu la slam nanta ka jaka jong gani kamadan ya kabang ilayo aban sna penitenat kumni kumbangalong nanta ya kapan kana kabadon kam na kabanta ka jingdon kam hang ni jong kipat ba hang ni snong bat nga kwaru ban ong ipi bana kaliang ka jonga nganang pek nganang yai but dien ya jingdon kam hang ni ka snong ya ke pengi nang yai pentelun na kapor sa kapor kat bangadang long unong mikmat ujong pi titang kini kentin nga Kubli shubun pibro ke keteng jong ngadi yuan mi maria ngadi YouTubers ngasai china video hau channel teknologi dah kasi bat ke konten jonga ke long educative content mah ngasai china video kamtam na menta ki kena school. Tiha kenik video ngasukwa ban penmenai pi bahkan sadon ke education fair hak arpulai terik bat arpu sau terik jong menta benai hati hapo All Saint Hall Hajan State Central Library berkampur kan day nadu shipo beje men setiap hadu san beje janmir. Tingar ungan don hakatuka education fair. Di hakani ke education fair kin wan kita ki university kita ki college ki baper pekin bun bakin yawan di pila kin men panjung bun naki lada pi kwa shu ban extend ya kata ka jing puli jong pi di oi lada pi wan ni hakatu ke education fair pin yo ya ni free bluetooth earphone pin yo ka gift yak ni di menu bala ban yo ni free bluetooth earphone menu kita ki kena itu ki kena ke bedang shu pas ya ke class 12 jom mentau snam bad ya kitu ki kena arts kidang up ya ke result. And finally ya kita ki final year degree student ila ban yo yaw niu free bluetooth earphone lada P1 hakatu ke education fair di ban le ya kata sa pendap ya kini ka sa register ya kini ka form apa description jong kini video kena mengintip kat no pin yawan di hoi ban nom clear ban ra lada PD class 12 sara hakatu ke admit card jong pi barang sudah examen hakini lada PD part final year degree student ra ya ka ID jong pi jong ka college ID jong pi bangintip ba PD kita ki kena mah di kiwi ki kenaru hoi pila ban wan hakani ke education fair ban pila ban panjung mut chu la kitu ki university na kitu college ni na nga pila ban panjung mut la kwa ban extend chu kata ka jing puli jong pi ti ban yo jing tip company asu phang kan ke education fair pila ban phone hakini ki number phone lani pila ban check how channel technology da khasiru ngala ban share ba punya bhash phang kata ti tangkum ta hakini video ku beli shiboni pi bro apply page